sadarkaa duraatti salafiyaaniif yaamuun ni jirti moo hin jirtu? Warri hin jirtu jettan ragaadhaan quubsaa ragaa quubsaadhaan ol baatii salafiyaaniif yaamuun hin jirtu warri jiru ol baatii ofuudha eegas boodoriin jirti juuf carraa kanneenaa jechuudha. Sheetaa langee kanneeneef jira. Akkana walii gallee jira kana jechuudha. Eegalle daqiiqaa lama. Kallattumaan salafiyyaaniif yaamuun hin ta'u ni ta'a qofarratti haasa'e sheekh mata duree kan muka farra godhimma. Salafiyyaaniif yaamuun ni ta'a yoo itti ragaa hin ta'u yoo itti kanuma dabe. Sheebbayaan dhiifaman nurraa ta'adha. Namni kuni nama aalimaati. Ammas hawaasaatiitu hawaasni waa'ee jecha salafiyyaa jedhamu kan hawaasni irra guddaan isaanii hin beekanii sheexaa kiyya yoo kan na dhageessan taatan qabxii afran kan narraa yoo nu eegaltan hin ta'u. Sheexaa kiyya himu. Khaanii ittichi oofanii ustaamaa bayan jarjarina khaanii ni gaafatanii kanaa deebisaniiti. Maagi abadda la barnoota la yaa akhi la nuufi sin qofa osoo hin taane hawaasni kun namni irra guddaa waa'ee salafiyyaan taatu waa'ee salaba jecha jedhamu kan namni irra guddaan kan hin beekne jira waan ta'eef dhiifama taasirraa haa nuuf eeggalani. Gaafiin jalqaba irratti salaba jechuun maaliidha? Lammaffaa salafii jechuun maaliidha? Yookiin salafiyyaa jechuun maali? Itti aansee ulamaa'ii salabarraa namni jecha salafiyyaa jedhanii kana waamuun hin ta'u jedhanii irratti inkaaran ittifaaqni argamee jira yookiin namni tokkollee hin taatu. Afraffaa garaagarummaan salafaatii fi garaagarummaan ahlus sunnati wal jamaadha maali? Hangas gaafii afran kan irratti nu deema. Awwa ajandaa itti fufaa sheexaa waan sheebbaan isin gaafate itti fufaa meeta ustaamaa baanitti deebitaniiti. Itti fufaa. Baani wajji waliin galle garuu nuti ustaamaa bayan haala kanaan wal gallakkisuu haala amma jirru kanatti yooniif ajandaa naa qopheeffataa fi haa deebisu jettan isin lamaa walii dhiifna. Garuu ajandaa nuti qopheessine irratti haa deemu. Ajandaa keenya irratti deebi'a. Dhiifnu hundaa'u. Rakkoon qabu. Ajandaa keenya irratti haa deebisnu. Galatoomaa. Sheetaa salafiyyaaniif yaamuun ni jirti moo hin jirtu? Salafiyyaadhaaniif waamuun ni jirti moo hin jirtu? Wajjuu irratti jiraattu ragaan hin jirtu jettu ragaadhaan itti fufa. Hanga kana sadarkaa duraa kanarra wal yaagalu. Eegas booda salafa jechuun maalii fi if yaamuun dhorkaa ta'e if yaamuun maalii barbaachisa? Isaatu hiikkaan isaa maali? Hajuu itti yaa'u yaanaa jechuudha bakka jeesanillee dhiisuu yaalu. Isaan maqaa isaa kanaaf dhiifnedha. Hojii isaa tanaaf dhiifnedha. Hajuu itti yaa'u yaana. Ajandaa nuti qopheessine irra bareeddu jechuudha bareedee akka hogganuu dandeenyuuf hin jee. Itti fufaa jeetaa mata duree tokkicha kanarratti haasa'e dura. Ajandaa isa qofa irratti yaana. Mobaayila lamaaniin haasa'u jira. Tokko na duraa dide tokkottiin dabra. Tanaafuu inshaallahu ta'ala walaa dhageeffannu akkuma jettan kana gaa guruppii yoo ajandaa isin qopheessitan irratti eegalla jennes umaa bareedaa kan inni qopheesse irratti eegalloo jennes umaan rakkisu. Laakinnahu ajandaa guruppiin qopheessite irratti galgalallee ajandaan nuti qopheeffanne yaadatti akka yaadatti kaafnee turre isa kana ture. Tanaafuu walumaa galatti guyyallee haasofne hanga tokkorraa dubbannee turre salafiyya jechuun gaa akkuma beekamutti ma'inaansaa lugaaf istilaahatti illee beekamaadha. Sangartee sahabotuma gartee hordofuudha kun beekamaadha eenyu biratti illee garuu waggaaniif jennu nuti intisaaba ittiin if yaamu ittiin if lallabu ittiin if lallabuun kun ni jiramu hin jiru. Hizbii godhanii gartee gaaduba jam'aa hizbiyyaa amma nutu cuftinu gartee karaa salafaa manaja salafaa irratti teenya jechaanis gochaanis akkuma guyyaa haasaa turre sanitti karuma salafaa irratti jiraanna jenne baduu irraallee ba'uun teenyu irratti illee wareegamne jechuudha karaa manaja salafaa irratti laakinnahu ittiin if yaamnee salafa jennee ittiin if yaamuu kana duruu gartee gaa tana duras namni waan biraatiin if yaamaa tures ni jira ka gartee ammaasis Rabbiin moggaasee ittiin nu yaamaa tures ni jira waan ta'eef abaduu gartee ittiin if yaamuu hin qabnuudha. Daliilli isaa immoo
adamul istidlaal inni sanilleen gartee gaaduuba ergamaan rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam karaa kiyya kanarratti jiraadhaa jedhee dhugaadhaa nuuf dhaamee ture sunnaa kiyya qabadhaa karaa kiyya irra deema laakinnahu ittiin if yaama waan je'en garre ergamaan rabbii maqaa kanaan if yaamaan jenne ittiinis nu yaamne quraannis ittiin if yaamaan jenne hadiisnilleen ittiin if yaamaan jenne sahaabonni illeen taabitoonni salafni saalihin illeen ifiifuu salafa saaliha ta'uu isaaniitii wajji nuti salafa saaliha jedhanii ittiin if lallabuu maqaa keenya namni kanaan alatti ta'e mubtadi'eedha namni kanaan alatti ta'e waan akkanaatii jedhanii taappellaa kannuu fi sabatuu dhabuudha daliilummaanuu dhabamuu isaatiitu akka ittiin if yaamne nu godheen je'a daliilummaan dhabamuu isaa lakki daliila jira daliila ittiin if yaamanii jira yoo kaji'u taate namni gartee daliila ittiin if yaamaa ji'u jira kaji'u yoo jiraate as bahee kallattiidhaan ragaa san akkanaa kannuun barbaada ani daliilumaa hun argine daliila dhabuu kanaatiitu ittiin if yaamuun hin barbaachisuu jenne kana hoggaan if ijoo immoo daliil ittiin if yaamuun hin barbaachisu hoggaa jennu ittiin if yaamuun haraami jechaan jirru ittiin if yaamuun gartee yookaan halaalis jechaan jirru wanti tun haraam keessa galchuu osoo hin tahin wanni tun waanuma gartee gaaduuba ammaan tana barbaachiseefuu hin qabu waanuma gartee sababa asitti nu yaamsiseefuu hin barbaachisu maaliif barbaachise hojiin keenya dalagaan teenya waa cufti nuti salafa namni xariiqaa salafaa irra hin jirre ifiifuu ni jallate namni xariiqaa karaa salafaa irra hin jirre ifiifuu ni jallate jallataadha kara biraa kutee jechuudha duuba gartee hojiin yoo irra jiraatan maaliin if yaamuun barbaachisaa wanni walumaa galattan gabaabseeti nin dheereyseewu waan tana ittiin if yaamuun isii raguman qabdu ittiin if yaamuun raguman qabdu mafhuumaan illee haa jiraatu mafhuuma gartee kitaabaatiin illee haa jiraatu ittiin if yaamu waan jedhamu irratti daliilummaanuu hin jiruuti maal godhu ittiif cinqinaa nuti muslima jechuu quraanaan sabatee jechuun qaba. Toomi maashaa Allah Muhammad bayaan itti fufuu dandeessa bifa gaafiitiin osoo hin ta'in bifa ni jirtiitiin deebuu qaba amma ati ni jirtii irratti raguma jiru haa jechuudha itti fufuudha malee gaafiin deebisuu hin qabdu deebisaa qubsaatis ragumaan fidu ta'an akkamma jeetti ragaa lafa hin jirreetiitu akkaan ifiin hin yaamne na godhee jaa kanaaf hin jirtu wanni ragaatti dhabuurraa hin jee jaa Muhammad bayaan itti fufuu dandeessa. ركون قبو بسم الله الحمد لله الذي لا يحصى له عددا ولا يحيط به الأقلام والمدد ثم ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ربي حقا وها دبتشيسو حقا سنوا قلنا مسيسو شيخنا خيني الشيخ تها سلفية جاني فوامو خنا رقاه النقر أتخاني جرت جون أسكني رجاء حديثا في قرآن الرأي نجري بيرو حديث ما في قرآن الرأي قف جئتو مديسمو حديث الرأي رجان كن مصادر التشريع الإسلامية جانيت التجرا مصادر التشريع على أفري توقع القرآن والحديث والإجماع والقياس لكي قرآن في حديث خيسا جرو إجماع في سليه نجري أقوال العلماء في سليه نجري قياس الله نجري أما قرو مفهومتك أمانا نجراني مفهوم نسن الله نام فرطان نيكوان جئون نتفكاتا مالف إجماع خان الرام بس وإسنس وري حقا فخاجرتان كتاتا أكامتي دبيتان الرقو سنتاني بكتنا ما يتجنقوتنا شيخ خينيا لكي لفظي قرآن في حديث الراهي نغري خلتمان دليل برباد لا خلتماني اتچ سيناني تناني فياموني تاتي وانجا مقفن برباد طيب أنا ما صادر تشريع رجا وفرنسا قبضة رجا وفرنسا نرت وجدنا جل كبرت اللفظين سلفية جاء إفواما جتو أما اللي هواسنا ما رباب شنت مرتي لفظين مقابلنا مصادر التشريع رجا كيسني نين قبضة أنيس نينغا ركون قبض دقيقة نفاق بني لفظين سلفية جاء إفواما جتو
qur'aana keessa ni jirti yookiin hadiisaan sabatee dhufe yookiin qur'aanaan sabattee dhuftee jechuun lakki labziin salafiyyaa jaa'ibu waama akka labzii tasmiyaa qur'aana keessatti rabbiin dubbatee sun jee maayikii qabadha dhiifamaa jiru maayikii qabadhu namni ol baatan kun qur'aana keessatti hin dhufne ammoo qur'aanaa fi hadiisa keessatti hin dhufne mafhuuma yookiin ijmaa'aan dhufee jira. شيخ غي اللفظين أكم أهل السنة والجماعة جائف واما جت قرآن غير سين جرت إلى لفظين سلبية جائف واما جت الليل إن دفن مفحومة إجماع خنا نجرت كلين علماء سلبا إرت ولي قلني مفحومة قرآن في حديث إرت كأجل فتني كديما تجراه أجرتن إجماع علماء غرغد علماء سلبرا قد إسني لكاو دندا إسني جتشي ورباديت بارك الله فيكم أنا ما في سؤال ديسا غلطهم محمد بيان ديفما نمني أنت أسوي بناتي مايك قبل برو نمني توكو ساعتي نولكا بليس أكنت نيغودام نيغودام ساعتي دقيقة نبي برام بنينا أيه ما برجع قفيت عادي شيطاتي أصلا برسنة دروتي ما برجع رجع كنا كبجي قفيتي إيجاز بود شيطان في جاي ما بيان ولا تندو بتنا عنقاد تندو بيسو هذا إيش هذا نمبر طيب هاي أبولين كي يدوبا لفظين سلبية جاء وما جت قرآن خيسة هنجرتو لفظين سلبية أما لفظين سلبة جامتو قرآن خيسة لفظين تون هدو رفتجرت كرو إفوا مرة تسونت لفظ من سلبة جامتون رفته أما قرآن خيسة تبقى هدو راجل لكاوني دندينيا حديث خيسة لفظين سلبة جت تون اللي هدو ما تجرت رفتجرت ولكن تإفوا ما جت تون أكا قرآن ربي هو سماكم مسلمين جئوا السنة هو سماكم سلفيين جئوا سن لفظين ربوبات مفهوم ندوفي جرا علماء إرت دليل فتن إجماع رقمنا علماء غرغدان كفتوى إرت خيرنا جي هجورا طيب واي خاننا رت شيني محمد الناصر الدين الألباني الرادبتي واي لفظي سلفا خاننا رت يوخي لفظي سلفا جو خاننا رت لفظين سلفا جتش جامعون جي معروفة في اللغة سلفية لغة في معروفة في اللغة العرب نعم اللغة العربية خيستي بكم تراجي لفظين سلفا جي أمتزم وفي الشرع شريعة إسلام خيستي اللي بكم تراجي لفظين سلفا جتش جامتون يجي شيني محمد الناصر الدين الألباني رحمه الله ربي سر حاجة لاتو yeroo gaafataman akkanatti addeessanii nu dubbatan jechuudha. Sanirraa sheekni guddaan kan addunyaa tanaa wal gahee ilmiin isaa beekumsi isaa jechuudha. Sheekul Islaam Ibnu Teemiyaa rahimahullah rabbi rahmata isaanii haa godhu maal jedhan laa ayba in gaafatame waa'ee tasmiyaa irratti gaafatame Sheekul Islaam Ibnu Teemiyaadha. Tasmiyaa irratti gaafatame mata duree irraa hin baane. ani labziin salabiyyaa jee ajamtu quraana keessa hin jirtu garuu ijmaadhaan siibidaa jehecha jedhan sheekul islaam teemiyaadha achirraa dubbatee laa'iba alaa man adhara isma salaf yookiin alaa man adhara madhaba salaf eebiin hin jirtu dareeminnaan hin jiru shakkiin hin jirtu ittiin qaanfatuun hin jirtu nama mazahaba salafa mul'ifate irratti ana salafa jee yookaan ani salafiyyun jee irratti nama mazahaba salafa mul'ifate irratti eebiin hin jirtu jedhe sheekul islaam ibnu teemiyaadha rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a tayyib inima san bira kutee wantasaba ilayhi wa'tazza bimaanaa waahidu maanaan ishiidha tokko ka itti of irkise jedhe sheekul islaam teemiyaadha wantasaba ilayhi wa'tazza hada qawlu sheekul islaam teemiyaa بل يجب قبول ذلك منه اتفاقا إنما قابنا منسن عن سلف يجده مذهب سلفا سمولفته الرافضون الراقبلون دركما بل قبول ذلك منه بل واجب إنما ما جده قبول ذلك منه الراقبلون دركما جرد بت اتفاقا جد بت مذهب من سلفا سنو لا يكون إلا حقا
haqa malee hin ta'u jee dubbate Sheekul Islaam Teemiyaadha. Kan Sheekul Islaam Teemiyaadha tokko kana. Ammas Sheyni Muhammad Nasiruddin Albaaniin waa'ee salafiyyummaa irraa gaafatee ahiyya da'watun hizbiyyatun am xaa'ifatun am madhabiyyatun da'awaa hizbiyyaati moo da'awaa xaa'ifiyyaati jaanii dubbatan nan fixadha tokkichaa kana goolamnaan fixe am hiyya firqatun jadiidatun fil islaam jechi salafiyyaa jedhamu kun da'awaa hizbiyyaadha moo xaa'ifaadha moo mazhaba moo firqaa jadiidaa haaroo baatee janii gaafatan jennaan Sheyni inna kalimata salafi معروفة في لغة العرب وفي لغة الشرع وما يهمنا هنا هو بحثها من ناحية الشرعية جريتي نهي استعمال علماء كيسا لك وتنهد دوراتي تجروان تهيدي هنگنا إرتي إسنهمونا دنداجة شيخة توقفا دبلده دباب سرد الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله وفرقان ناجيا رغابا غابتمت هم السلفيون فرقان ناجيا جتون إساور السلفيوتات وكل من مشى على طريق السلف الصالح جيد غابته شفتم ما ور خرا سلف الرديم فهو السلفيون سلفي يا رجيد دبت إيغانا ما تقول في من نما سلفيا جيب ومخيص مال جدا أو أثري هل هي تزكية جنان شيء إذا كان صادقا أنه أثري أو أنه سلفي لا بأس يونم نسنكو حد قادان أني سلف جيه جيب قوله وعمله وإتقادا اتديمي مقاغنا همة تاتي لا بأس دورغن انجرتو مثل ما كان السلف يقولون فلان سلفي أكس ور سلبا جاني إبالون سلبا جاني تزكية لا بد منها تزكية واجبة جشين رحمه الله خير رتخنيتشو هنجنا علماء هنجنا ديسيبي علماء جرانا ما ديبات أرباتي أول إساني بي ترسو نندا ما في كياسرت كان الرتي ديبسا يا خنافي نما إنكاري نما لك إنكاري نافاقنني بارك الله فيكم قبل